Brat Sveta sedi ih kulira u parkiću. Ovaj parkić je prelep. Tu je odmah pored ove pravoslavne crkve. Ovdje sam ja sedeo davne 2021. i svirao gitaru. Baš tu na toj klupi. Sveto moj, sad ću ti pokazati, to imam u Rilsovima. Ja mislim negdje. Gde si Sveto kralju? Gde si Sveto kralju? Brate, evo donosim ti sodu, vodu, nisam htio da donesem jednu Coca-Colu, jednu sodu, da se ne bi posvađali. Tako, on sodu, ja sodu, nema svađe, to je to. Da. Kao? Da. Mogu i ja nešto da kažem o tvom usarnom videu. Hvala ti, što ti poznam. Kako se ti osjećaš, kako se nosiš sa svojom popularnošću od juče, pošto je 40.000 ljudi vidjelo tvoj video, odnosno video svima nama, koliko si poruka dobio? Kao da će magle.